Kasing Jaintia Student Union mentakasngi kaladawa naka Director General of Police kakong Ida Shisha Nongrang ban penklan ki border outpost kenang ban yadai ki brio ke Meghalaya hakaput kenang ban light naka jingsha thombor naka Assam. Ke JSU kalaong baki outpost ke Meghalaya ki dong tang ban syubu ban pen iya kanam bat kajakasa ki pulit ru kalong ke basyutap tang dakatin bat kajakalet syabaru kamdon. Kasing kalaya keren ru bat ke DGP halor ke jingjelai udrok bat kaladawa baka tanat pulit kadai ban let ban khandra habaro ki jaka di drok kumjuk kalapan sngau baka tanat pulit kadai ban wanra ya ke examination center ban yale kam pulit Jaintia Hills ban pensuk yaki samlawat kam Minagali yang zonga Jaintia Student Union milayok bani kendo badi DGP zongi Madam Ida Shisha Nongrang kalor kini gimat bangi kum keseng ila ai ke memorandum de kum ki issue pat ki dero kum ki diman ke wai kaliang kamar misnyongu na do bawan ini madam misyong komen ba ila long open la khat yo public na menta keseng ila yo aku share bani keren badi discussion la ila yo ila long discussion de jingi dai pat ki diman jongi menta keseng ke wai ki diman ke bangi bo khmat kadai ke kang di ban pen kalanya ki border outpost ege bajia po mukro arjara po ar imla ban kelet ado sangut ki mensem jongi besak thombor ne liang jong sarkar Assam haba ye dai bat kane yo in galiang sarkar kala propose ado nyau tuli ki outpost kawaya khanduli po jengtia bat kawaya po tv terus kawaya yo i kene ki jing propose yong ki haba ye kita ki outpost duda ki gaman power di pait na du ki jakasa jong ki polis jong yang tero kamlong ka babiang subu tang di kam tang di tin ki sop wat ki jaka lai habaru kimdon kata ka kompling ki bangi yo lang tai ta la dingi pait pat sopo Assam mentai la na du pada jia ka tu jingjia ngiyo i mentai la sunai ka permanent campus tanagal yang keseng ila bu ka jinggerpat na state police department bat ka sarkari tumjo ban snano di permanent outpost di RCC building kada ke sarkar Assam kala ban sna balai ke sarkar jongi kamla kadai kamat mai keren bah menta ke skawai pat kamat mai keren bah ta sngi kadai rejingi dai bat drugs ban pen khalanya gini anti narkotik jing kendra ya drugs ngila yo i drugs menta ladingi mla ban telakam kan sapoi ke por bodrok sunyo bandrung hakoi pewai ke teluyeng jongi ikna badang samla katnyau kat prasnem la sedang ban kerni hai uniu drugs skowengi kerni madam ban khandra ini ke jaka di drugs di kanja kuman supung mau ngidon hapo jowai ngila tip tagi ai ke jaka bala di drugs tangkawai ke bangi phala hadu menta jingdio drugs jingdio kanja kal along open ngikerpat ke madam lembaga State Police Department baki police ki deban le igal badon kam halor gani namar menta ke jing dia une gala long shulong open ukana badang rit dangkat nyau kat pras nem layo ban thet kanja kata ke bobok jing ma bahai guys yengi menta ta hagi ya madam bagin khot ya join meeting naduk di senjuk wahe snong di police department sebagai part ki institution balong concern sebagai day ni di pressure group di NGO kenang bangila ban pensiang tu igi bro jongi hakba kadai hak jingi dai jing sniu jong ni punja wei ke bentangi keren gani resngi ikwa baga police department kan wanra ya ka physical and examination center ka bentag recruitment ka police department hapo Jaintia Hills ibabon ki samla jongi na po Jaintia Hills iwan gi jilong yeng beduk ihapan wan seduk selong pai mentangi wan selong argenta sa blok perkat kita gi berujungi bakamai tang kendiat konsoi ihapan wan seduk selong ban submit ban perform gi banle gi physical examination haduk written examination skawai ko kubor bangi yo maneng ising okumen ban pentip ba nagaliang ka madam kala yathu yengi baga Jaintia kan yo yaga physical examination center mataw hagani ga next recruitment skawai ro mdai tangkane ikwa by written examination ro kinto ang tahi ta ka diman ka bingi bo menta ka